Dobro večer svima, zahvaljujem se svima koji su se pridružili. Počet ću sa predstavljanjem mene lično, zovem se Samir Mešić, inače sam konsultant po struci, radim u svojoj firmi koja se zove B Consulting. Osnivač sam firme Lily Travel, DMC, Destination Management Company, i jako smo ponosni na našu platformu koja ima također ime www.lily.travel. Iskoristit ću priliku da pozovem sve zainteresirane koji imaju svoje ponude da mogu i da stavi na našu platformu faktički besplatno. Cilj ovog našeg webinara večeras jeste da prenesemo naše utiske i informišemo nas, naše kolege, eventualno ovo kada snimimo možemo da podijelimo o trenutnoj situaciji na terenu u turističkom sektoru ovdje, a prije svega vezano za ovu situaciju sa virusom. Ja ne bi dugo dužio, ovdje smo večeras trebali da imamo 4, nadam se da će to tako i da bude, turističke organizacije, turističke zajednice, turistička organizacija Republike Srpske, turistička zajednica Hercegovina-Neretva kanton, to je Semir koji još uvijek ima tehničkih problema da se priključi, kanton Sarajevo i grad Bihać. Ja ću odmah da počnem sa prvim pitanjem za Banja Luku. Ako nije problem u prvom krugu, samo da nam se predstavite vi lično, da kažete nešto o vašoj turističkoj organizaciji i možda da nam ipak kažete 2-3 destinacije, atrakcije koje bi ovo ljeto trebali obavezno da obiđemo i uradimo. Milijana, izvolite. Hvala na predstavljanju, pozdrav svima, ja sam Milijana Glamočić, viši stupnj saradnik u turističkoj organizaciji Republike Srpske. Šta radi? Sad je bilo teško raditi, ali eto, trudim se koliko možemo, uglavnom se bavimo promocijom turizma Republike Srpske. I naravno nas je ovo sve začekao. Očekivao sam da bude dobra godina, ne da prethodna. Ali eto, šta je tu? Idemo dalje. Od destinacija, pa ne znam, nekako se prihoda trenutno čini najbezbjednija, da tako kažem. Svakako Jahorina, možda neka od jezera, da li Balkana u Mrkonjiću ili možda čak u Nevesinju Alagovac ili Bilečko jezero, Trebinje, svakako ste blizu mora ako se ne može na more. Super, hvala Milijana. Idemo, pošto dame imaju prednost kod Emine u Sarajevo. Emina, ako nije problem da nam kažete nešto o sebi lično, turističkoj zajednici kantona Sarajeva i neke 2-3 destinacije u Sarajevu ili kantonu koje bi obavezno trebali. Dobro večer Samire, dobro večer drage kolege, eto drago mi je da se ovako vidim. Cijele Bosne i Hercegovine i cilj nam je da se prestanemo više predstavljati kao mikrodestinacije, nego da idemo na jedan malo veći globalni nivo, da se mi svi ovako uvežemo. I hvala vama Samire što ste nas okupili, što ste nam dali priliku da razmijenimo naša iskustva i mišljenja. Što se tiče turističke zajednice kantona Sarajevo, mi se trudimo da predstavljamo destinaciju u onom svjetlu kako to i kanton Sarajevo zaslužuje, s obzirom da smo mi najjača destinacija u federaciji. Sigurno makar trećina turističkog prometa u cijeloj Bosni i Hercegovini otpada na kanton Sarajevo. Značajne su to i cifre kada pričamo o turističkom prometu koji je prema podacima Centralne banke za prošlu godinu bio skoro 2 milijarde. Dakle, taj prihod od turizma računamo da na kanton Sarajevo pa skoro polovina tog prihoda sigurno otpada, tako da se zaista trudimo i opravdati ta očekivanja koju cijela Bosna i Hercegovina zapravo ima od kantona Sarajevo i naše turističke zajednice. Nažalost, situacija trenutno kao i svuda i kod nas nije baš sjajna. U aprilu mjesecu smo zabilježili onaj
najcrnji mogući moment kad smo imali samo prijavljenih 237 turista za cijeli mjesec. Već evo za juni je malo bolja situacija, već pričamo o nekih skoro 4.500 turista koji su posjetili kanton Sarajevo. U pitanju su turisti iz 66 zemalja, što je opet, s obzirom na takvu crnu situaciju, neko malo svjetlo na kraju tunela. Naravno, opet to je u poređenju sa prethodnim periodom zaista jedna katastrofa, nešto što turistički sektor nije zabilježio nikad. Mi smo imali porast broja turista i noćenja od nekih 16-17% prethodnih godina, prethodne 2 godine, a sada smo se susreli sa padom od preko 95%. Kada pričamo o ovih prvih pola godine, to je neki pad od 65%, zato što smo imali fantastičan početak godine. Međutim, ako govorimo o avgustu, tu je pad preko 99%, evo sad juni, to je neki pad od 95% i to su zaista je vrlo teško u ovoj situaciji imati neka predviđanja, biti optimističan. Uopšte ne možemo razmišljati doslovno ni 2 dana unaprijed, jer eto mi smo se nadali da će ljeto biti bolje, s obzirom da smo imali situaciju kada u kantonu Sarajevo nije bilo uopšte zaraženih, danima, sedmicama bilo je 0 pozitivnih, a evo sad imamo situaciju kada smo zaista destinacija koja bilježi veliki broj novozaraženih. Međutim, mi se nadamo da ćemo iz ove krize opet izaći jači nego što smo bili, da ćemo ovu krizu iskoristiti kao priliku možda da posložimo neke one stvari koje su uvijek gurale u čošak, koje nismo stizali možda od promocije, od svega raditi, da je prilika da svoju zemlju istražimo. Ima toliko divnih destinacija koje čak ni mi kao turistički radnici sigurno nismo znali, ni posjetili, ni obišli. Evo, jedinstvena prilika da svoju zemlju upoznamo, da svoju privredu ojačamo. I evo, što se tiče kantona Sarajevo, mi ćemo se voditi preporukama Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže što više boravka u prirodi, u zelenilu, olimpijske planine, zaštićena prirodna područja. Dakle, kanton Sarajevo zaista ima šta ponuditi, tako da se nadamo da će, ako ništa, naši domaći turisti, region i dijaspora ovu godinu iskoristiti za boravak u kantonu Sarajevo i u Bosni i Hercegovini. Hvala puno, Emina. Statistike nisu baš bajne i sjajne, ali Bože moj, ništa. Idemo dalje do Bihaća, pa ću zamoliti gospodina Armina da nam također predstavi sebe lično, novu turističku zajednicu grada Bihaća i možda da nam kaže neke 2-3 obavezne destinacije za ovo ljeto u Bihaću i okolini. Armine, izvoli. Pozdrav Samir, svima, pozdrav kolegama. Ja sam Armin Amidžić, v.d. direktor turističke zajednice grada Bihaća. Rekao bih, vjerovatno jedna od najmlađih turističkih zajednica u Bosni i Hercegovini generalno. Nažalost, na osnovu mnogih izlaganja i toliko statističkih pokazatelja, mi smo ponovo turistička zajednica koja se ne može pohvaliti statistikama, nemamo naplatu boravišnih taksi, tako da ne možemo pričati o odnosu turizma kako je bio prije godinu, 2 dana ili danas, iako to je laički, možemo zaključiti svi da je turizam definitivno grana koja je na marginama i rekao bih svih privrednih aktivnosti i grana. Bez obzira na to, mi se posljednje 2 godine, skoro 2 godine, nešto manje od 2 godine, nastojimo truditi da izgradimo destinaciju, da izgradimo brend oko grada Bihaća i ono što nam je još najvažnije je da vratimo povjerenje privatnog sektora, hotelijera i svih onih koji na neki način pune i budžete i kase, da turistička zajednica je njima na usluzi i da trebamo svi zajedno se okupiti oko turističke zajednice i na neki način sistemski uticati na razvoj turizma, na promociju turizma i ujedinjeno sjesti u jedan čamac, pošto kad se radi o rijeci Uni, u našoj destinaciji uvijek se spominju neki čamci, tako da trebamo sjesti svi zajedno u taj čamac i grabiti ka istom cilju, a taj cilj jeste da Bihać bude jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini u kojoj će se ljudi uvijek iznova vraćati, jer ono što kod nas, što mi nosimo svim našim gostinama jesu emocija, jeste gostoljubivost i jesu svi ljudi koji će ih tu dočekati na predivnih prirodnim ljepotama i koji će im sigurno podariti uspomene zbog kojih će se ponovo vratiti u naš grad. Ako govorimo o našoj destinaciji, nikako ne smijete zaobići Nacionalni park Una. Kad kažem Nacionalni park Una, ponovo tu imamo puno poddestinacija,
ali ostaćemo na tome, pa onda bih rekao i sam grad i rijeka koja protiče kroz grad je isto destinacija za sebe i onda jedna kratka tura s srednjovjekovnim gradovima kojima Bihać obiluje, a kojima se i naša turistička zajednica u posljednje vrijeme posvećuje uz mnoge projekte koje radimo, a vjerujem da će biti vremena da pričamo u budućnosti u sljedećim krugovima kojima radimo da bi izgradili i našu destinaciju i privukli što više ljudi u sezonu koja je pati od sezonalnosti, patila je prije, mislim, radi se većinom o ljetnoj turističkoj sezoni, tako da nemamo više ni puno vremena za analize, već jednostavno za rad, za promociju, za kontinuiranu komunikaciju kako bi u ovi preostali dijelu sezone, barem u gradu Bihaću, što više ljudi posjetilo naš grad. Hvala puno Armine, zaista rijeka puna ljepotica krajine obavezno obići ovo ljeto. Sada bih volio da se selimo u Mostar, zamolit ću gospodina Semira, vidim da je uspio da nas se priključi, ako može da isključi svoj mikrofon i uključi kameru, ako je ima, pa da nam se pridruži. Gospodine Temim, da li se čujemo? I vidim i čujem. Odlično. Prelijepo tamo iza vas, vidim da ste vjerovatno negdje u svojoj vikendici u prelijepoj Hercegovini. Zamolit ću samo da nam se predstavite lično, vašu turističku zajednicu i možda 2-3 destinacije u Hercegovini koje ne smijemo zaobići ovo ljeto. Izvolite. Evo Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice HNK. Evo pravo ste, pozdravljam vas baš sa Neretve, znači evo kao što je malo prije kolega spomenuo, rijeku Unu, rijeka Neretva je također jedan od magneta kad je u pitanju turizam u Hercegovini. Evo prije svega ipak da pozdravim sve prisutne na ovome seminaru i da im zaželim da imamo malo bolju budućnost u ovim vodama kojima se bavimo. Ja sam generalno optimista, tako da uvijek mislim da sve može bolje i ako se neke stvari rade pa može se pokrenuti koliko toliko. Kad je u pitanju turistička ponuda našeg kantona u ovakvoj situaciji u kakvoj smo se našli, a prvo moram reći da smo toliko ove zime, znači januar i dio februara bili toliko posjećeni da je popunjenost u motelima bila preko skoro 90%. Znači u tim zimskim danima mi smo čak napravili jednu izuzetno jaku promociju upravo za ovu turističku sezonu gdje su najave bile više nego dobre. Naravno na prvom mjestu na sajmovima širom Europe, tako da smo očekivali jedan pravi turistički boom. Desilo se ono što naravno nije do nas, do bilo koga od nas. Pandemija je uradila svoje što je uradila, tako da ovdje u našem kantonu situacija nije ništa drugačija nego recimo bilo gdje drugo. Ipak moram reći da naš kanton je, to je znači imamo dole Neum koji je jedina naša turistička destinacija, naš izlaz na moru. Evo vidimo već nekako od sredine mjeseca jula da je u Neumu popunjenost izuzetno dobra. Znači radi se ipak i o turističkom mjestu koje su i do sada najviše dolazili domaći turisti. Mi smo napravili prošli ovaj mjesec radimo reklamu širom Bosne i Hercegovine upravo gdje promovišemo naše turističke destinacije, pa tako je i Neum na jednoj od 3 reklama, znači i putem društvenih mreža, putem ovih jumbo panoa. Kad je u pitanju Mostar kao ono što bi rekli, i evo još spomenut ću naravno i Međugorje, to su na neki način 3 glavna stuba koji smo mi gradili turističku ponudu našeg kantona. Znači Neum kao taj morski turizam, Mostar kao jedan centar kulturno-istorijskog turizma i naravno Međugorje kao destinacija vjerskog turizma. I Mostar i Međugorje nažalost definitivno drže ogromne gubitke, tako da jer su to uglavnom mjesta koja su posjećivali najveći broj stranih turista, naravno da su i domaći uvijek bili dobro došli. Ono opet što mi je drago, mi u Hercegovini definitivno možemo ponuditi ono što možda drugi kantoni nemaju, to su, evo rekao sam, od mora, znači od našeg Mostara, Starog mosta, ovih planina gdje smo evo mi kao turistička zajednica u saradnji sa jednim velikim brojem nevladnih organizacija, mladih ljudi, uredili biciklističke staze, uredili smo adrenalin parkove, sve smo to mapirali. Evo da tako kažem, u Konjicu naravno rafting, imam kontakte i tu nešto gostu, ima Borečko jezero, naravno jezera Jablaničko, Ramsko, koje evo vidimo da posljednjih godina doživljava, također se na neki način oživljava. Sve su to mjesta gdje ovim ljetnim vrućim danima i domaći turisti
mogu naći mjesto za odmor i siguran sam da svi oni koji dođu u Hercegovinu mogu naći nešto za sebe na našim prelijepim rijekama, jezerima, moru, a evo i planinama. Hvala vam puno, gospodine Temim. Žao nam je što je većina drugih kapaciteta osim Neuma ne toliko popunjena, ali kao što ste rekli, nije do nas, ne možemo puno da promijenimo. Ja bih počeo sa jednim drugim setom pitanja, opet ću se vratiti možda do Banja Luke. Ono što smo mislili večeras da podijelimo, da vidimo kakva nam je situacija na terenu, što znači da li ima nekih stranih turista, da li ima dijaspore, da li uopšte ima turista i šta vidimo na terenu kada je riječ o ovim mjerama zaštite, ostojanja, maski i tako dalje. Pa gospođa Milijana, ako možete nam reći kod vas kakva je situacija na terenu? Pa generalno gledano, ljudi se poprilično pridržavaju, bar što se tiče tih nekih mjera nošenja maski u zatvorenom prostoru i sve sad se to nešto da se nosi na otvoreno, ako su veći skupovi, ako se ne može držati odstajanje koje je predviđeno. Turista, pa znate kako, uglavnom, obzirom da sa Srbijom imamo otvorene granice i moramo priznati, na primjer, da je selo Stanišići da su najviše profitirali od toga, da ima jako mnogo ljudi koji dolaze u selo Stanišići, kao i rafting klubovi na Tar. I Glini da su i oni isto. Tako da mi se nadamo, pazite, znači mi smo imali smo sreće da je vlada prihvatila prijedloge da se uvedu vaučeri kao pomoć. I da kažemo ljudima koji inače putuju, koji planirali su negdje da idu na more, da se sad predomisle i da obiđu neke od destinacija kod nas. I ti vaučeri, eto, urodili su plodom, da tako kažemo. Evo, sad je prošlo koliko mjesec i pol dana, a neki, kako se ne varam, 3600 vaučera, to računajte nekih 12.000 noćenja otprilike. Trenutno u ovoj situaciji to je poprilično dobra brojka, da tako kažem. Kada su u pitanju mimo Srbije, drugi strani turisti, to je zaista neizvjesno. Ima naše dijaspore, dolazi. Sad, prije ovog svega bilo je više, do polovine jula osjetilo se, međutim od polovine jula to je sad već isto malo usporilo, ali svakako da se nadamo da će ipak naši ljudi iz dijaspore doći, da će, iskreno se nadamo prvo da će se sve promijeniti da se tiče trenutnih mjera kakve su u Evropskoj uniji. Situacija na terenu što se tiče drugih nekih stvari, kao i svuda, definitivno. Znači, gubici su ogromni, ne očekuje se sad nešto preveliko, ali očekujemo ipak da se pokrenu naši ljudi, domaći ljudi, domaći turisti, da se oni malo pokrenu, da jednostavno promijene svoj način odmora. Znači, da ne idu na more, već da posjete neke od destinacija u svojoj zemlji. Znači, to je broj jedan, definitivno, u što se uzdamo, da tako kažem. I sad, vidjet ćemo, to je nam zaista sve, kao što rekao, iz Sarajeva, iz Bihaća, godina je odlično krenula, godina je fantastično krenula, ali je tako, mi se snalazimo. Svakako ćemo se dotaknuti malo poslije i ovih tema prelaska granica, uslova uopšte dolaska u Bosnu i Hercegovinu iz Evrope i šta se to događa kada se neko vrati iz Evrope i tako dalje. Ali bih volio samo da čujem ukratko i kod drugih turističkih zajednica kakva je situacija na terenu kada je pogotovo riječ o zaštitnim mjerama. Da li ste, evo otićemo ponovo do Sarajeva, Emina, vidjeli nešto konkretnije i također možda na terenu koji su turisti, odakle su, to je pitanje za vas. Pa eto, pričat ću vam o podacima od prošlog mjeseca. Ovaj mjesec još uvijek nam izvještaj nije gotov, dakle nemamo konkretne podatke i zvanične s obzirom na tu dinamiku prijavljivanja turista. Dakle, prošli mjesec smo imali 4331 turistu prijavljeno iz 66 zemalja.
I vjerujte, i nas je to iznenadilo s obzirom na situaciju kada mislimo da je sve zatvoreno, da se turisti ne kreću, ipak neka turistička kretanja postoji. Najvećim dijelom to su turisti iz regiona, dakle Srbija, Crna Gora i Hrvatska, ali imamo i turista iz Njemačke, iz Turske, iz SAD-a, pa čak iz Kine, Maroka i tako dalje. Dakle, opet u poređenju sa situacijom od prije 2 mjeseca, ipak je ovo jedan pomak. Ono što se mi nadamo je da će avgust biti bolji, evo već je juli pri kraju, ali avgust i Sarajevo Film Festival kao taj vrhunac turističke sezone u Sarajevu, da će dovesti jedan veći priliv turista, da će dijaspora se u ovom periodu aktivirati i da ćemo opet uspjeti koliko toliko održati taj privredni život. Turistička zajednica kantona Sarajevo je napravila jednu konkretnu mjeru, jedina turistička zajednica koja je izdvojila novac za pomoć privatnom sektoru. S obzirom da se mi finansiramo iz boravišne takse i od članarine, turističke članarine, mi nismo nikad iz budžeta dobili jedne konvertibilne marke, mada u zakonu stoji ta opcija da možemo biti budžetski korisnik, ali nikad nismo. Mi smo se uvijek finansirali isključivo od privatnog sektora. Dakle, privatni sektor doživljavamo kao naše partnere bez kojih mi ne možemo. Stoga je turistička zajednica izdvojila taj 1 milion maraka za pomoć privatnom sektoru. Eto, baš danas su izašli ti zvanični rezultati, ko su aplikanti koji su po tom javnom pozivu dobili novčana sredstva. Dakle, u pitanju je 89 aplikanata, to su hotelijeri, turističke agencije i turistički vodiči koji će dobiti tu neku možda simboličnu pomoć, za neke i značajnu, ali to je naše razmišljanje da bi se bilo kakve druge ekonomske mjere mogle uvoditi, a nadamo se da će i naša vlada i Federalno ministarstvo okoliša i turizma prepoznati potrebu, ali da bi se bilo šta moglo dalje raditi, neophodno je da taj privatni turistički sektor uopšte opstane. Tako da se nadamo da će ova pomoć turističke zajednice biti od nekog značaja. Što se tiče te situacije na terenu i pridržavanja higijensko-epidemioloških mjera, to je sada manje više na svijesti građana. Znamo sigurno da hoteli, makar ovi koji su ostali raditi, nažalost, postoji taj jedan određeni broj objekata koji je zatvoren zato što ne mogu održati poslovanje, ali ovi koji rade zaista se pridržavaju tih svih propisa i mjera. Ali situacija, znate i sami kako je kada izađete na ulicu, u kafiće, opet je to više na svijesti građana koliko će oni se pridržavati tih mjera i koliko će pomoći da se virus dovede pod kontrolu, da se spriječi njegovo dalje širenje. Nadamo se da ćemo se vratiti na ovu situaciju od prije 2 mjeseca kada smo svi poštovali mjere, kada je broj zaraženih bio na 0, tako da bez tih mjera, bez te svijesti koju moraju prije svega građani imati, nažalost ne možemo ni razmišljati o nekim malo konkretnijim i većim problemima. Pa, slažem se, Mina, upravo tako, uglavnom je na svijesti građana, a prije svega da se zahvalim, odmah smo naravno danas kada su bili objavljeni rezultati poticaja i ponude potičali da vidimo i kada smo se vidjeli, naravno da smo se obradovali. Hvala još jednom turističkoj zajednici, nadam se da će i drugi privredni subjekti ministarstva naći načina da pomognu svima koji su pogođeni, bar simbolično, kao što ste rekli. Zamolit ću i Armina u Bihaću, isto pitanje, kratko, ako možemo, evo imamo još 15 minuta, stanje na terenu, ponašanje turista, šta vidite, ko dolazi, odakle su, izvolite Armin. Stanje na terenu kao i svugdje drugo nije bajno, međutim mi smo imali jedan period u junu mjesecu kada su granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske bile otvorene, kad je pokušaj hrvatskih turista da ponovo dolaze u destinaciju Bihać i turista iz Slovenije i dalje krenuo, onda se došlo do onog prekonoćnog zatvaranja granica ponovnog i onda je jednostavno u jednom momentu tih turističkih rezervacija postalo, te su rezervacije inostranih turista u suštini postale faktički i nesigurne, jer jedan dan rezerviraju, jedan dan otkazuju
I tako da smo imali taj problem i onda što se je desilo na kraju, što bi rekao jedino dobro iz ovoga svega, iz ovoga svega lošeg, jedino dobro što se dešava da naša destinacija gledajući Bosnu i Hercegovinu generalno jeste daleko od nekog centra države, ali to ne sprečava sve ljude iz cijele Bosne i Hercegovine koji ovih dana masovno dolaze u Bihać organizirano autobusima putem agencija, da li samostalno istraživanje u hotele koji su naravno prilagodili svoje cijene shodno situaciji i sve druge koji nude bilo kakvu vrstu usluga u pitanju turizma. Tako da mogu reći da turista iz Bosne i Hercegovine ovih dana u gradu Bihaću posljednjih mjesec dana ima više nego ikada. Tako da stvarno ljudi istražuju ako ništa zapadni dio Bosne i Hercegovine. Mi prije nismo primjećivali statistički toliko turiste iz Banja Luke, Prijedora, ovih dana ih vidimo i na jednodnevnim izletima i na višednevnim izletima u neke mikrolokacije u našem gradu, u nacionalni park i slično. Jednostavno ljudi sami sebe organiziraju takve rute, dok agencije koje su nekada prije vozile goste vani i radile outcoming isto su se na neki način pregrupisale, preorijentisale i sada rade višednevne ture u izlet u grad Bihać i to je isto jedna lijepa slika koja se dešava ovih dana. Iako malo zvuči optimistično i lijepo u svemu, svakako ekonomski to nije ni blizu. Ne vjerujem da je iko toliko zadovoljan u odnosu ako poredimo na prošlu sezonu, jer jednostavno ova sezona je trebala, barem u našem gradu, da bude kruna razvijanja turizma u posljednjih 15 dana, 15 godina, svi smo to nekako očekivali. Međutim, tu smo gdje jesmo, trebamo biti realni i svjesni da je svugdje u svijetu ista situacija, tako da što god se uspije uraditi u ovoj ljetnoj sezoni je dobro. Apelirali smo na svijest domaće potrošnje i domaćih turista, bili smo spremni već u maju kada smo pokrenuli našu promotivnu kampanju Puna života koja se gledala diljem Bosne i Hercegovine i moram priznati da su mediji pokazali određeni senzibilitet prema svim destinacijama turističkim u Bosni i Hercegovini, da je naš grad i naše destinacije, barem a vjerujem i vaše, su bile medijski zastupljene i postojao interes više nego ikada, što je ponovo dobro dolazi da iza ove sezone imat ćemo bolje educiranu nekako domaću klijentelu koja putuje. Evo samo ću spomenuti da isto sljedeće sedmice kreće naš projekat turističkih vaučera. Mi smo tražili da se ugostitelji i hotelijeri udruže da naprave turističke pakete koji će biti atraktivni i mi sve te turističke pakete koji su prošli na javnom pozivu koji je iza nas, subvencioniramo grad Bihać i naš partner MEG projekat koji financira vlada Švicarske, a implementira UNDP, subvencioniraju svaku turističku ponudu, to je turistički paket sa 200 konvertibilnih maraka. Tako na ovo sve što se dešavalo mi očekujemo u mjesecu augustu da će Bihać biti pun domaćih turista, izdvojili smo neki 150.000 konvertibilnih maraka za taj projekat. Kažem ponovo i iza toga svega nećemo se moći statistički pohvaliti odakle ljudi dolaze i koliko je noćenja bilo zbog naših nesretnih i loših zakonskih rješenja, ali bez obzira na to svako dobro namjeran vidi da se u Bihaću gradi destinacija i trebamo iskoristiti ovo vrijeme da ulažemo u infrastrukturu, da pravimo projekte i da kada se već vrati turizam, to će nadamo se biti brzo, budemo spremni i bolji, jer iza ovoga svega ponovo će se trebati takmičiti sa tržištem, treba će opet pozicionirati destinaciju i sve će nekako krenuti iz početka, tako da utrošimo ovo vrijeme da razmišljamo svi zajedno na tome. Nažalost, mi se svi nekako reklamiramo svoje destinacije, to je puno teži i puno duži put, kad budu udruženi i reklamirali jedan brand, puno bi to išlo lakše. I po pitanju epidemioloških mjera, ljudi koji se bave turizmom definitivno da poštuju te mjere, imaju jasno iskazane upute, da dezinficiraju svoje hotele i stolove onako kako treba. Međutim, ono što se vidi na cesti i taj broj ljudi, ja bih rekao da mi trenutno smo se prilagodili onome sistemu kolektivnog imuniteta, bez obzira na naše restriktivne mjere, da smo mi bliže tome nek bilo kakvim restrikcijama i da će to jednostavno trebati vremena da prođe i da nadam se samo da će što više ljudi ostati zdravo i onda da ćemo pričati još optimističnije o turizmu. Hvala puno Armine, slažem se u potpunosti s tobom, ne vrijedi ni pančiti, ni tugovati, čitava planeta je u istom problemu kao što smo i mi, treba ići naprijed i dalje i pokušati napraviti ono što se može od ove sezone. Ja bih malo da odem možda do Mostara, isto ako može kratko, gospodine Temim, stanje na terenu, poštivanje mjera, ako imate možda neke podatke u zadnjih nekoliko dana i sedmica, odakle vidite turiste na terenu, odakle su? Odgovor na ovo prvo pitanje vezano za turiste koji trenutno borave u Hercegovini.
Znači, moram reći da je stvarno najviše domaćih turista širom Bosne i Hercegovine i ima, vidim posljednje vrijeme, da ima dosta turista iz Hrvatske koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, Hercegovina je uvijek imala, opet kažem i nažalost, jaku dijasporu jer puno ljudi živi van granica Bosne i Hercegovine. Međutim, mnogi od njih, odnosno velika većina se nisu odlučili da dođu u Bosnu i Hercegovinu ne radi toga što ovdje ne mogu provesti odmor, nego iz razloga ograničenja koja im nameću države u kojima oni žive. Znači, veoma je teško se vratiti u te države jer znamo da su na neki način puno država uveli restriktivne te mjere opreza kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Kad je u pitanju poštivanje mjera, isto kao vidim i u drugim mjestima, to se tiče i lokala, restorana, tržnih centara, hotela i tako dalje, mjere se sigurno dobro poštuju. Nažalost, opet moram reći, ovo je sezona, ljetna sezona, večernja sezona i svadbi i veliki nekih događanja, gdje na tim skupovima smo evo svjedoci u posljednje vrijeme da su na neki način bila i žarišta korone. Nadam se da i vjerujem duboko da će ljudi morati početi puno više voditi računa na prvom mjestu o sebi, a kad vode o sebi vodit će i o drugima. Jer opet kažem, kad dolazite u bilo koje tržne centre, bilo koje radnje, bez maski se nigdje ne može ući. Ljudi koliko mogu poštovati, poštuju. Iako mislim da još više treba da se radi i pritisak i kampanja kad je u pitanju poštivanje svih ovih mjera. Hvala gospodine Temin. Ja bi se sada dotakao malo dijaspore i trenutne situacije koje ja proživljavam također lično, jer imam jako puno familije tamo. Evo, od neki se dvoume, a neki su otkazali dolazak iz razloga što smo zbog povišenog broja zaraženih došli u nekakve narandžaste i crvene boje gdje je Evropska unija, pa opet svaka zemlja za sebe, izdaje nove proklamacije da li treba putovati i ako se vraćaju šta će da se desi. Ja bih ipak volio da pošaljem jednu pozitivnu poruku. Naravno da uvijek trebamo pratiti i slušati poruke kriznih štabova. Međutim, ja mislim da smo mi kao zemlja, vjerovatno sa manje od 2 miliona stanovnika unutar zemlje, jako razuđeni na površinu 52.000 kvadratnih kilometara. I ovih dana gdje god sam išao, trebalo bi čak da se ovu ljeto iskoriste kao jedna šansa, kao jedna prilika, da možete da imate čitavo jezero za sebe, de facto zaista nema turista koji su inače dolazili u zemlju. Malo sam pogledao, sjećamo se svi scenarija u Milanu i Italiji šta se događalo. Milano ima nekih 5,3 miliona ljudi na nekih 18 kvadratnih kilometara. Toliko je grad. U samom gradu je oko 3 miliona stanovnika, a uža jezgra grada je 1,4. Što znači da oni imaju jako gustu, veliku gustoću stanovništva i prirodno da je drugačije. Kod nas, hvala Bogu, naše planine, rijeke, jezera i tako dalje, to je jedna velika površina, a na kraju krajeva već smo bili jedno vrijeme zatvoreni. Treba da idemo u prirodu. Evo, tako mi je lijepo vidjeti tamo iza gospodina Temima to zelenilo. Za naše zdravlje kretanje je jako bitno i priroda, tako da moja poruka i dijaspori i domaćim turistima da upravo iskoristi ovu priliku zato što su kapaciteti slobodni, zato što su planine i rijeke slobodne, da je opasnost od zaraze vrlo mala. Pa zamolio i vas da čujem kako gledate na to i da li možda imate neke informacije s jedne strane kada je riječ o dolasku dijaspore, da li su neke veze na aerodromima sa nekim aerolinijama prekinute ili nisu, uglavnom da podijelite s nama vaša saznanja. Pa pozivam bilo ko od vas ako zna malo više šta se to događa, na kojoj listi Bosna i Hercegovina, iz kojih zemalja možemo dobiti turiste, šta to znači njima kada se vraćaju nazad u svoju zemlju i tako dalje. Pa evo ja vam mogu nešto reći što se tiče recimo Banja Luke, Banja Lučkog aerodroma.
Ryanair je obustavio sve letove, imali su 4, treba uvesti i 5. Moram priznati da me još uvijek ono drži u nada neka da će krenuti sa letovima u avgustu, a samim tim i da će se let za Meningen i za Brisel. Se nadam da te zemlje neće više imati te restrikcije i da nisu više u crvenoj zoni Bosne i Hercegovine. Ali ću vam reći nešto, recimo na radu sa azijskim koji dođu ovamo, da se vrate letom za Njemačku i da kažu samo da su na proputovanju do Austrije. I onda je faktički niko ne provjerava. Tako da, mislim, ima očigledno da postoje neki način da se ljudi snalaze na sve moguće načine. Pa vidjet ćemo u svakom slučaju. Isto imam iskustvo iz komšiluka, došla sam komšije iz Švedske, oni ostaju tu 2 mjeseca i kažu kao pa vidjet ćemo za 2 mjeseca kakva će situacija biti, šta će biti, promijenit će se valjda nešto. Tako da svi se mi nadamo da će se to sve nešto mijenjati. Generalno nije to samo kod nas problem, to je svuda i kao što rekao ste i sami, mi čak imamo toliko prirode i toliko možemo kolika nam je država da budemo svi, da se raziđemo zaista, da ne pravimo te gužve bespotrebne i da ne budemo u suštini, da kažem, taj klasni država, kako nas očigledno ostali gledaju. I definitivno ja pozdrav dijasporu i svako ko ima prebivalište prijavljeno u Republici Srpskoj da se prijavi za vaučere, imate do novembra, znači vremena, slobodno se prijavite, vaučeri se odobravaju svima, a opet zašto da ne iskoristite. Napomenut ću samo, da ne bi zaboravio jer imamo još malo vremena, da svi koji imaju državljanstvo ili dokaz, ličnu kartu i tako dalje mogu da pređu granicu bez ikakvih problema, mogu i da povedu svoju djecu, tako da tu zapravo nije nikakav problem, osim strani državljani, koliko sam shvatio, moraju imati dokaz ne stariji od 48 sati da su negativni. Imali smo pitanje iz publike gdje postoji biciklisti i gdje imaju parkovi. Ja bih se svakako malo navezao na sve sportove koji su definisani kao outdoor, hiking, biking, rafting i tako dalje, da svakako preporučujem bilo kome, ali evo zamolit ću i vas iz turističkih zajednica možda samo brzo da spomenete gdje mogu naći takve vrste sadržaja. Brzinu, znači Nacionalni park Kozera, Jahodina imate adrenalin parkove, imate tipa zipline u Višegradu, na sajtu turizam.rs.org imate brošure, jedna od tih brošura je Adventure i tu ćete naći sve, hiking, biking, sve moguće, znači staze, znači čak i sa nadmorskim visinama, da li su lagane teške, sve imate, znači to vam je definitivno najbolje mjesto gdje je malo da nas pozivite i rado ćemo vam sve informacije. Bihać, Mostar, gdje je najlakše pronaći ove vrste outdoor aktivnosti kao što su biciklizam, adrenalin, hiking, biking, rafting? Naša se destinacija čitava profilira na tom autoturizmu, barem kada ciljamo na to tržište. Ovo vrijeme koristimo za izradu signalizacija za biciklističke staze koje imamo preko 100 km, pošto je tako kako bi našu čitavu destinaciju u suštini već za sljedeću sezonu predstavili kao biciklističku. Sav sadržaj možete vidjeti na stranici visitbihać.com ili .ba. O raftingu na Uniji isto da spomenem, dakle da je to jedan od najljepših raftinga u regionu koji kreće ispod Velikog Štrbačkog buka. Planinarenje, vidikovci, sve tu, sve na našoj stranici i malo kog progugla siguran sam da će već sam doći. Super, hvala. Pretpostavljam da slično. Semire? Pa evo kad je u pitanju Hercegovina, ja sam malo prije spomenuo upravo taj vid sportskog adrenalinskog turizma i rekao sam da smo mi u Hercegovini sve ove planine oko Hercegovine su znači mapirane, postavljena je turistička signalizacija, urađene su karte, postoje klubovi, biciklistički klubovi u kojima se mogu turisti obratiti, naravno sve to na našoj stranici ima, stupiti sa njima u kontakt, iznajmiti i opremu i uživati u ovim biciklističkim stazama
Imamo dva divna adrenalin parka, jedan je odmah iznad Mostara, znači na brdu Forca površine Mostara, a drugi je tako koji je posljednjih godina dobro bio posvećen, to je u Blagaju. Znači definitivno, evo malo prije smo spomenuli i rafting na rijeci Neretvi, kanu safari, na Hutovom blatu, pa isto tako na Trebižatu. Sve su to znači neke stvari kad je u pitanju taj sportsko-adrenalinski turizam, jer smo mi kao turistička zajednica posebnu pažnju posvetili tome, jer u tom vidu turizma je uključen veliki broj mladih ljudi kojima smo pomogli i omogućili da se sve to uradi i oni su evo već možda godina dvije nazad baš krenuli punom parom. Nažalost, ovo je sad malo to sve zakočilo, ali mislim da još uvijek ima turista koji žele da dođu. Naravno, opet kažem, jedna je politika koju vodi naša država kad je u pitanju ulaz u našu državu, s druge strane su ograničenja koje su države Evropske unije uveli kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i to sve zajedno čini jednu veliku prepreku. Moram reći da evo ja kao čovjek koji skoro 20 godina u turizmu, ne znam, jednostavno je nemoguće naći ako neko želi izvana da uradi neku posjetu, pa da tako kažem grupnu, nemoguće je naći koji to sve uslovi koje naša država propisuje. Jasno, ja ću se samo izviniti gospodinu Temimu, mi smo ušli u zadnju fazu gdje imamo još samo 2 minute za webinar. Jedino što nam preostaje, ja bi da svako bar po jednu rečenicu, eto maksimalno 2, da jednu pozitivnu poruku turistima za ovu ljetnu sezonu. Sa moje strane ja mogu samo reći treba da idemo vani, treba da se krećemo, bitno je i to kretanje, bitna je socijalizacija i sport i zdravlje, da idemo u otvoreni prostor, u prirodu, na svjež zrak, sve ovo što nam treba. Zamoću ostale brzo da po 1-2 rečenice kažu i nažalost moramo završiti ovaj webinar zbog ograničenog vremena. Hvala. Evo, ja kao dama ja ću dati sebi prednost. Kao što sam na početku rekla, ponovit ću opet, smatram da svaku krizu treba posmatrati kao priliku. Ovo je naša idealna prilika da upoznamo svoju domovinu, da se fokusiramo na domaći turizam, na domaće turiste i pozivam sve da posjete ne samo kanton Sarajevo, nego cijelu Bosnu i Hercegovinu i da uživaju u nebrojenim ljepotama koje naša zemlja ima. Hvala puno, Armine. Ništa, ja pozivam sve učesnike i sve Bosance i Hercegovce da sljedeće sedmice otvore stranicu turističke zajednice grada Bihaća i portale grupne kupovine Kuponi od Mori u BiH i da izaberu jedan od 17 aranžmana koji će se naći u prodaji i da dođu u Bihać. I da odmore u Bihać. Hvala, Milijana. Bilo bi što reći, ali ću reći da definitivno moja topla preporuka je da svi iskoriste ovo ljeto i posjete recimo nacionalni park Sutjeski. Uopšte Koča, rafting, nacionalni park Sutjeski, može vam je raj na zemlji. Znači, tako da nećete posjeti. Hvala puno, Semire. Evo, Amina je dobro rekla, kako je ona pozvala i ja pozivam sve da posjete čitavu Bosnu i Hercegovinu.